A delegation of the promoter lawmakers, including several MLS and MDCs, submitted a formal deputation to Rajiv Majumdar, the chief engineer of the PWD, at the secretariat on Tuesday. The delegation raised serious allegations of systemic discrimination against contractors enlisted under the TTADC. The memorandum highlights a recent policy shift that reportedly bars the TTADC registered contractors from participating in the state PWD tenders. The leaders pointed to a specific e-tender issued by the Kowai division valued at approximately 3.86 crore, which excluded TTADC enlistment from the eligibility criteria, despite it being accepted in the past. The delegation includes MLS Ranjit Debarma, Philip Kumar Riang and Pathanlal Jumatia, and MDCs Suros Debarma, Jiten Debarma and James Debarma. Speaking to the media after the meeting, MLA Ranjit argued that the TTADC is a constitutional body and its enlisted contractors should be treated on par with those registered under the state PWD, CPWD or railways. Raida Islam di mana bagai cini titik di sini jara license nanai bo wanji botong mana tibra saro. Ika borok kono tender tabu klaima yang pokoknya. Ika omo bayi nukza kaja kebang mai di sini lah kau jata tabu samuro foto rung tomani cini tibra sa kontraktor ro ba jara di sini license nanai wanji ro borok tender klaima yang to. Ika sara Northeast যেমন আসাম গুরুলেন্ড তো বড় খাইমানো স্টেট বেকাকে নর্থ কাছার খাইমানো শুধু ত্রিপুরা সিমেও খাইরি জাকা তামনি বাগৈ মনমতি মানা খাইজাকা অবনে जोंतिने चिनि खादुमानो तुबुई मेमोरेन्डाम जोंति बिनजेनानो लिखा गायछि बिनजेनान अमनो छतिबाय उत्तरिमे म कुसु साकानि गायसो अर्डार सफायका अर्डार मते आंमा खायो गायछि मेमोरेन्डाम नो साकाबो रहनाय ने ब साका बेकाय जों नासिंना अमन बागै बेकायते गायसा कखा जों खाना और PWD नि सेक्रेटारि बेसं मालायने बकटा खायजा मिस्टर गोयल बाय बेकाय चिफ मिनिस्टार नो जों एपॉइंटमेंट नि बागै साजा दंगो गुवाहाटी दंगो गुवाहाटीनि फायखाने जों बय मालायनाय कारण म जों नुखा जे एडिसि एलाकानि जे लाइसेंस नावै जे स्टेटआव खायमाया अथस बायरेनि बर' खायमान फाने एडिसिनि फातानि बर' खायमानाय अमो दंबैमाया म हंके निनि आनि खायमाने बेसेबो खलायो जों अमनो नाया जुदि अमनो जुदि दाटिनो जुदि अमनो रसायनो हाया जाकाय जों मुभमेन्ट खायनो जों अर तिनि चिनि बरम गनां एमएलए चिनि एमडिसि रक जों अर जतन फायका चिनि खादुमानिखौ जों सैमानि बिसिंति मेमोरेन्ड बिसिंति जानका बुखुबो जानका जों किसुदिन अपेक्षा खायनाय तारपरे जों जतन थानसा खाय जों मुभमेन्ट खालायनो सार बो बाहाय रवान सुकि सक्सेस दां नबो अमो सक्सेस संनाय निको चिंताबो चिनि खादुमानिखौ न जानका चिनि तिब्रासा कन्ट्राक्टरनो वानसा कन्ट्राक्टरनि खादुमानिखौ जों जानफायका जों अर लकुबाय संजा आदं जों फाय जानफायका बेखाय जों म जानमाने चिनि जता कागज पत्र बिमानि परेबो जुदि कोनो एक्सन थांया काका जों मुभमेन्ट थाना एवं करा मुभमेन्ट जों खायनाय Chief Engineer Rajiv Majumdar reportedly assured the delegation that the matter would be reviewed, that the promoter leaders have warned or further democratic protest if the eligibility criteria are not restored to include TTADC enlisted professionals in upcoming infrastructure projects. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang.